ንዝያዳ ኣፍልጦ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት En savoir plus sur les différentes religions. ሃይማኖት እንታይ እዩ? ሓደ ሰብ ኣብ ህላዌ ናይ ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝለዓለ ሓይሊ ከም ዘሎ ይኣምን እሞ ነቲ ዝኣምኖ እምነት ብጸሎት ብምጽላይ ወይ ብጽምብላት ብምጽምባል ይገልጾ። ኣብ ዓለም ብዙሓት ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ኣለዋ። Qu'est-ce qu'une religion? C'est lorsque l'on croit en l'existence d'une ou de plusieurs forces supérieures et que cette foi s'exprime à travers des prières, des rituels ou des cérémonies. Il y a de nombreuses religions dans le monde. ባህላዊ ወይ ህያው ሃይማኖታት ገለ ኣመንቲ ካብ ባህላዊ ሃይማኖታት ብዓይኒ ዘይረኣዩ ፍጡራት ከም ዝኸብብዎም እዮም ዝኣምኑ ምስቲ ዝኣምንሉ ንኽራኸቡ ድማ ብፈውሲ ሻማ ወይ ብኻህን እዮም መስዋዕቲ ዘቕርቡ Les religions traditionnelles ou animistes. Certains pratiquants des religions traditionnelles croient que des êtres invisibles les entourent. Pour essayer d'entrer en contact, des offrandes sont faites par l'intermédiaire d'un chaman, d'un guérisseur ou d'un prêtre. ጽምብላት ማስኬራታት ብምግባር ንሓደ ዛንታ ወይ መንፈስ ንምምሕላፍ ክግበር ይከኣል እዩ። ንኣብነት ኣብ ኣፍሪቃ ሃገረ ማሊ ኣብ ሕብረተሰብ ደጎን ሳዕስዒትን ደርፍን ሙዚቃን መብዛሕትኡ ግዜ ክፍሊ እቲ ጽምብል እዩ። Les cérémonies. Des masques peuvent être portés pour représenter un récit ou un esprit. Par exemple, en Afrique, chez les Dogons, au Mali, où la danse, le chant et la musique font souvent partie du rituel. ሓይሊ ተፈጥሮ ንኣብነት ብዙሓት ሰባት ኣብ ከምቶም ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ኣቦርጅን ዝኣመሰሉ ሓይልታት ተፈጥሮ ይኣምኑ እዮም ብምሉእ ባህሎም ምስ ምድርን ኣትክልትን እንስሳታትን እተተሓያዘ እዩ Les forces de la nature. De nombreuses personnes croient aux forces de la nature, comme les aborigènes en Australie par exemple. Toute leur culture a un rapport avec la terre, les plantes et les animaux. ሂንዱይዝም እዚ ልዕሊ 5,000 ዓመት ይገብር ኣብ ህንዲ ዝነበረ ሃይማኖታዊ ልምድታት እዩ ሰዓብቲ እምነት ሂንዱ ኣብቶም ብእተፈላለየ መገዲ ዘምልኽዎም ኣማልኽቲ እዮም ዝኣምኑ ድሕሪ ሞት ነፍሲ ናብቲ ሪኢንካርኔሽን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ካልእ ኣካል ከም እትምለስ እዮም ዝሓስቡ L'hindouisme, c'est un ensemble de traditions religieuses qui est apparu en Inde il y a plus de 5000 ans. Les hindous croient aux dieux qu'ils vénèrent sous différentes formes. Ils pensent qu'après la mort, l'âme revient dans un autre corps, ce qu'on appelle la réincarnation. ቡድሂዝም ቡድሂዝም ብቡድሃ ዝተመስረተ ኮይኑ ካብ ሂንዱይዝም ዝመንጨወ እዩ ኣምላኽ ዘይብሉ ሃይማኖት ኮይኑ ኣብ ትእምርትታት ቡድሃ ዝተመርኮሰ እዩ ህይወት በቲ መንኮርኮር ዝውከል መወዳእታ ዘይብሉ ዑደት ማለት ህይወት ሞት ዳግም ምውላድ እዩ Le bouddhisme, qui a été fondé par Bouddha, vient de l'hindouisme. C'est une religion sans Dieu, mais basée sur les enseignements de Bouddha. La vie serait un cycle sans fin, représenté par la roue. La vie, la mort, la renaissance. ኣይሁድነት ኣብ እምነት ሓደ ኣምላኽ እተመስረተት ናይ መጀመርታ ሃይማኖት እያ ኣይሁድ ንርእሶም ዘርኢ ኣብርሃም ከም ዝኾኑ ገይሮም እዮም ዝቆጥርዋ ነይሮም እታ ቅድስት መጽሓፎም ቶራህ ተባሂላ እያ ትጽዋዕ Le judaïsme, c'est la première religion qui a été basée sur la croyance d'un seul Dieu. Les Juifs se considèrent comme les descendants d'Abraham. Leur livre sacré s'appelle la Torah. ክርስትና እዛ ሃይማኖት እዚኣ ካብ ኣይሁድነት ዝመጸት ኮይና ኣብ ስብከት እቲ ወዲ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ እተመስረተት እያ ምዕራባዊ ዓውደ ኣዋርሕ ኢየሱስ ካብ ዝውለድ ኣትሒዙ እዩ ዝጅምር Le christianisme, venu du judaïsme, cette religion se base sur l'enseignement de Jésus-Christ, considéré comme le Fils de Dieu. Le calendrier occidental commence à la naissance de Jésus.
ኣብ ታሪክ ክርስትና ደድሕሪ ምፍልላይ ክርስትና ኣብ 3 ጉጅለታት ተመቕለ። መጀመርያ ብ1054 ክልተ ጉጅለታት ተመስረቱ። እዚኣቶም ከዓ ካቶሊካውያን ወይ ድማ ንጳጳስ እሙናት ከምኡ እውን ኦርቶዶክስ ወይ ድማ ኣመንቲ መብራቃዊ ኣብያተ ክርስቲያን እዮም። ብምቕጻል ኣብ መበል 16 ክፍለ ዘመን ኣብ ገለ ልምድታት ካቶሊክ ዘይምስማዕ ምስ ተፈጥረ ሳልሰይቲ ጉጅለ ማለት ፕሮቴስታንት ተመስረተት። Au cours de l'histoire, suite à des divergences, le christianisme s'est divisé en 3 groupes. D'abord, en 1054, 2 groupes se forment, les catholiques, fidèles au pape, et les orthodoxes, croyant des églises orientales. Ensuite, au XVIe siècle, suite à un désaccord avec certaines pratiques catholiques, un 3e groupe se forme, les protestants. እስላም ምስልምና ካብ ዓረቢ መጽዩ ኣብ ሓደ ኣምላኽ ማለት ኣብ ኣላህ ምእማን እዩ። እቲ ነቢይ ዝነበረ መሐመድ በቲ ሊቀ መላእኽቲ ዝኾነ ገብርኤል ኣቢሉ ትሕዝቶ ቁርኣን ተቐበለ። ዓመት 622 ናይ እስላም ዓውደ ዋርሕ ዝጀመረት እያ። L'islam. L'islam vient d'Arabie. C'est une croyance en un Dieu unique, Allah. Son prophète Mahomet reçoit par l'intermédiaire de l'archange Gabriel le contenu du Coran. L'an 622 est le début du calendrier musulman. መሐመድ ብ632 ዓመተ ምህረት ምስ ሞተ ድማ ግጭት ተለዓለ። ድሕሪ እቲ ውግእ ክልተ ጉጅለታት ተመስረቱ። በቲ ሓደ ሸነኽ እቶም 85 ክሳብ 90 ሚእታዊት ሰዓብቲ እምነት ምስልምና ካብ ዝኾኑ ኣትሒዞም መብዛሕትኦም ሱኒት እዮም። በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ 90 ሚእታዊት እቶም ብቐንዱ ኣብ ኢራን ዝነብሩ ሸዓውያን እዮም። À la mort de Mahomet en 632, des conflits ont lieu pour sa succession. Suite à une guerre, 2 groupes se forment. D'une part, les sunnites, qui sont majoritaires puisqu'ils représentent environ 85 à 90% des musulmans. D'autre part, les chiites, qui sont essentiellement basés en Iran, à 90% chiites. ገና ብዙሓት ካልኦት ሃይማኖታት ኣለዋ። ልክዕ ከምታ ሽንቶ እትበሃል ወግዓዊ ሃይማኖት ዘለዋ ጃፓን ልዕሊ 800 ሚልዮን ዝኾኑ ብባህላዊ ልምድታት እዮም ኣማልኽቲ ዘምልኹ። ዞር አስትሪያኒዝም ሓንቲ ካብተን ብጥንታውነት ቀዳማይ ቦታ ዝወሃበ ሃይማኖት ማለት ሓደ ኣምላኽ ዘለዋ ሃይማኖት ከም ዝኾነት እዩ ዝንገረሉ። ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ኢራንን ህንድን ብሂደት ሰባት ይስዓብ እዩ። Il existe encore bien d'autres religions, comme au Japon, où la religion officielle est le Shinto. Plus de 800 millions de divinités sont vénérées à travers des pratiques traditionnelles. Le zoroastrisme serait l'une des plus anciennes religions monothéistes, religion qui a un seul Dieu. Elle est encore pratiquée en Iran et en Inde par une minorité de personnes. ዓበይቲ ስልጣን ዝነበሮም ሃይማኖታት ሞ ዝጠፍኡ ከም ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ወይ ጥንታዊት ግብፂ ዝነበሩ ኢንካስን አዝቴክን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ስልጣን ዝነበሮም ምስ ሃይማኖታቶም ጠፊኦም። Les religions de grande civilisation disparues. De grandes civilisations comme les Incas et les Aztèques en Amérique latine ou l'Égypte antique ont disparu avec leur religion. ካርታ ሃይማኖታት ዓለም Carte des religions dans le monde. ፍንጫላት ምእመናን ፍንጫላት ምእመናን ብወግዒ ተፈላጥነት ዘይረኸበ ሃይማኖታዊ ጉጅለ እዩ። እናብዙሕ ድማ ይኸዱ ኣለዉ። ገለ ካብኣቶም ድማ ሓደገኛታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ምክንያቱ ተነቀፍቲ ሰባት ተጠቂሞም ስለ ዝቋፅርዎምን ዝጥቀሙሎምን። Les sectes. On appelle une secte un groupe religieux qui n'est pas reconnu officiellement. Il y en a de plus en plus et certaines peuvent être dangereuses car elles profitent de personnes fragiles pour les manipuler et profiter d'elles. ኣምላኽ ዘይምእማንን ኣግኖስቲዝምን እምነት ኣምላኽ ዘይብሎም ሰባት ቁፅሮም እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ሰባት ኮይኖም ማለት ዝለዓለ ህላወ ከም ዘሎ ኣይኣምኑን እዮም። ሃይማኖታት ብሰብ እተሰርሐ ይመስሎም። እምነት ሰብ ኣፍልጡ ንኸይሰፍሕ ከም ዝዓግቶ እዮም ዝኣምኑ። ኣግኖስቲክ ድማ ኣምላኽ ምህላውን ዘይምህላውን
ክፍለጥ ከም ዘይክእል እዮም ዝሓስቡ። L'athéisme, l'agnosticisme. De plus en plus de personnes se disent athées, c'est-à-dire qu'elles ne croient pas en l'existence d'un être supérieur. Elles pensent que les religions sont faites par les hommes. Les athées pensent que la foi empêche la personne de s'épanouir. Les agnostiques pensent que l'on ne peut pas savoir si Dieu existe ou non. ፍልቀት ወይ ብዝሒ ሃይማኖታት ኣብ ዝቐረባ ዓሰርተታት ዓመታት ምብዛሕ ሃይማኖታት ተራእዩ እዩ። ክርስትና ቀንዲ ሃይማኖት እኳ እንተኾነ ሰዓብቲ ክርስትና ግና ሕደት እዮም። ቁፅሮም እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ዘይኣምኑ ሰባት ከም ዝኾኑ ወይ ከዓ ናብ ካልእ ምንቅስቃሳት ሕሉፍ ሓሊፎም እውን ናብ ብፍንጫል ሃይማኖታት ከም ዝምለሱ ገይሮም እዮም ዝሓስቡ። ምስልምና እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ብስፍሓቱ ድማ ኣብ ዓለም መበል ካልኣይ ዝስራዕ ሃይማኖት እዩ። ቡድሂዝምን ሂንዱይዝምን ካብ ሃገሮም ወፃኢ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኤሮጳን ኣሜሪካን ማዕቢሎም ይርከቡ። L'évolution des religions. Depuis quelques dizaines d'années, il y a une évolution des religions. Le christianisme reste la religion principale, mais elle a de moins en moins d'adeptes. De plus en plus de personnes se disent athées ou se tournent vers d'autres mouvements, voire sectes. L'islam progresse. C'est la deuxième religion la plus pratiquée dans le monde. Le bouddhisme et l'hindouisme se développent hors de leur pays d'origine, notamment en Europe et en Amérique. ኣብ መደምደምታ ንምብጻሕ እምነት ኣብ ምድሪ ንዘለዉ መብዛሕትኦም ሰባት ኣገዳሲት ዓንዲ እያ። ብዙሓት ሃይማኖታት ኣብ ፍቕርን ጽቡቕ ጠባይን ዝተመርኮሳ እየን። እቲ ዝሕዝን ግና ኣብ ታሪኽ ከም እንዕዘቦ ናይ ሓደ ሰብ ሃይማኖት ኣብ ካልኦት ሰባት ንምስራጥ ዘሎ ባህጊ ብዙሕ ውግኣትን ባርባራዊ ተግባርን ሕማቕ ኣጋጣሚታትን ፈጢሩ እዩ። Pour conclure, la foi est un pilier essentiel pour la plupart des habitants sur la Terre. De nombreuses religions sont basées sur l'amour et le fait de bien se comporter. Malheureusement, au cours de l'histoire, le fait de vouloir imposer sa religion à d'autres personnes a créé et continue à créer beaucoup de guerres, de barbarie et de malheurs. ነዛ ቪዲዮ እንተፈቲኻያ ሳብስክራይብ ምግባርን ምስ ኣዕሩኽትኻ ምክፋልን ኣይትረስእ። Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de partager avec tes amis si tu le veux.